Many wedding share our Attention TV so. Your Facebook and YouTube as Attention TV. Subscribe it. Oh, YouTube follow. Oh, Facebook. And then some no edify a brand here as so ye. Now one would be a better now drink. Actually, say dentia walk us out. Come here, quite a video be trend here. And in say, when also be pa, any mammy Agradaa and Semia na bakupio, bakufio. And I'm go for 7 also be panokita etuo. Now so a brandy about whatever much say. There be then you have no subempa, nay, evangelist, Reverend Mama Part, ni Baba ko and no kitty too. Na ebusia in semono, a dose of papa, elie. A sunset in Chilimu, a sansa besum gana for say, and the papa part there no subempa midina papa so, a say, a bosha and a president, a day a man is uncle Bayamanonia winning election now. Nina and by an abranteno, a Chilimu and the papa, elie. Answer never could see a brandy at the Abaman Cow say, University Foundation and I'll say as nearly Jumidi, as soon as Attention TV, send number 054 83029 85 Yanko, Yankutia Brandy, Ember. Obi at me as man and quada, I'm yet the Obi at the handcuff. Ako goodness up on ting, a pine a wee, quarter finer boys in the guilty, and tea a honey perfect, say Ampara, Yasada small boys in the Yanko Kumnipa, on an amhoy as well about deliverance, Yantino. Na obi dio biatem, ewo kronum. Nya obi keke, nya obi keke, nya me, enya obi keke. Obi ode ne kra to ho, ma certain president out here konyasu. A papa na wi okona sondem. Kwa no num se asofo pi na aboa me bat dia waboa me pa oni na ohwese dia mame no na odi papa ya tem de papa no so ye bema ombra ni fie anaso onhia no na papa e ko gina na bonten ma o sankrofo pi se Governor ze ko usu be padi atuo ne se kan ne ko masa endra me shed masa to me boase ahwe video no biem se mehu etuo ne agyan wamra na o mugina bonten no mehu bi etuo ba ko pena mehu ye sa etuo no na ekura Agradaa ba ono na watwetuo gina ne fie twen so obi mra no nkunu no ono no nam ho ye nche no ye mfra ne police station kra na mom dia esi akogina na boboa no so ompie mra no o de sa na meka no a so ba sa be peace na so me fa ma wo no na handcuff o dampaso na handcuff egu ni sa Agradaa ba bonte se onegana please enum se ofa ba bia na ye tata no o ye party kra na omoba according to amakrado se police fo e call ho party na se no na ke sake won se Agradaa ye party na ye call Reverend ze ko usu be pay ya sorry the same church na certain president ko wuramu ko das sa church no empire bo na amane ti akonwa kase no so no police foko bo wura ho na Agradaa se oye party police foko nti esake wo mo yewo o de endra papa no kasa no wan hwa o te chabe kasa papa yo kasa dodo ba me pesa wo de wo nai ko hye papa no mpabom ne bisa won se yewo hwe mami picture bibi ma hwe otan be pemene ye won krofo pi ho a omote reverence ko usu be mpedi an omo yafe you know why omotan papa na si train say omunya papa na ombetime kunu because of ye papa John Dramani Mahama na edi na de sa otan no abeto ama papa no asa nyame ampata ebetumi ada ho ama ne mampo ebetumi ada ho ama na wo ntoto so wa sacrifice ama obi antio hwa ye papa John Dramani Mahama peye so ono ankasa betrene sa atie reverence ko usu bempa e wo church and these members no be sorry say papa we ye pene ma won chia ne da me pesa me ma hu otan a papa ya fa ma ne ho because of nanado akonwa obetena so na odi aye ne president enya na ni onyam atutu akwan ada place akesiem agina ni ama contract akese aye ne fie ye
obi di nanim akoto tankuru ma ye tan no apɛ na kuna to atwene the same person na ye twe na boso de ne koba se wono na nuonyam wo de woni onyam ho nya sa na ye no da bi ye nye bonua ye ma na nya tan sa ana fact ana papa no kan no ya ye mi we nyina wie wo nsem wo be frame ya wo shimi happy birthday me nya den etimi de papa no nsem na no mitie na ye me de se wa ye bold e won the puppet e kasa asem no the same puppet na do ko gina so no e wa no gina e kai no so even promises out the ma me kura no wa ni emu bia so ye san ngu manim ase se me no be kan no kure na bia nya tan na o tan papa ya me bawo ye nhwa ntokwa na e wo ho between Agradaa ne Reverend Zikosu bempa me ba wo me no wa mienu sane nya e ba ke Agradaa ba me shase wo sa maame na akwa no case na ono ka hwasam no onim ba bia case no free ne nyina ne san maame tim no obi di nkomo phone so e ka kire nipa no say ono jane nan e wo papa nanum the same ano na prophesy say ma his excellency tia konwa no so no sa ano no o se woni wom o jane nan wom enti if papa no kwa na center kwa na se on deserve so chance ana na me bisa wo eye wo a e de na ka be what you say ene ono na o te ba bia yakodi na tem ya na nyadoa me ba me bisa mo yesi Agradaa ma na akobo apia nti Agradaa na ya na ma na fa no wodi me boa e de bone na Reverend Zikosu bempa ye yesi sofo ba chi ayituo oil public ana me boa em say no ne bone kase pa Ghana fo yenti bida ade a yenti bida ne se nana edu ba chi ayituo public ana me boa the same tuo de kwa Agradaa kwan no na obi kura bi gina ho muntio na obi kura the same tuo no bi gina ho edu ba chi de ne huama ne de ne huama asa eka otie sam me ne kasa o sa otie me frɛ edu ba chi e wa ha sofo ba chi ba ha se ne sam na all kanu na chese na nke ye wuo asem ke eku omato agu what you say tie sam ne pa tie ha ye yo Ghana enyoma no bia ja ene Agradaa ma no a omno koye bone no ya chinkwala no nko a ya jai Agradaa wanka cells anhwe nti emfa no se Reverend Zikosu bempama ena na Agradaa di atema o mo respondi mi bisa Ghana for se mote da se Reverend Zikosu bempa gina puppet ana se ogina camera mu ana ogina ba bi di Agradaa atemda uhu bi da just one day pe se what is a papa ni gina o ono so si Agradaa kwase aboa se ne opam body ye no muhu bi enti papa no boni a wo ye ne se na otika mu ewo Agradaa kwan no ho no obi anso Reverend Zikosu bempa boni a oye Ghana aye de hanko bon nsa boda de mu no ene se na otika no mu gina Agradaa kwan no ho no ne boni abusia ha ana na mi dum na ebisi e ma mo ni hwa mo ti that's